Shalom, jana horas mahubata haganupan. Bapak inang nama poso, asoma remaja, sonai adik-adik sekolah minggu, ijon hupatan dahon madiriku. Au margoran inci sumbayang. Bani panorangon, au sihol, patorangkon, pasal olop-olop 110 walu, pardasni ambilan nabadear itano simalungun. Jana dampakni hubani nama poso simalungun. Parlo besa hali au pada son diate tupa humbani Tuhan Yesus Kristus nama bere panorang hubaku pada son pidatoon. Jana sonai dohoma pangaraponku nama boge pidatoon pe tetap hiasomani Tuhan ta. Ahado olop-olop ai masada pardingatan malas ni uhur nama kamalason pardas ni Injil hutano simalungun. Injil das isi malungun na iboban hon opung pendeta Agusteis ipa matang raya bani tanggal 2 September 1900 na ipardingati hita tiap tahun na pataridahkon malas ni uhur marhite na doma das barita malas ni uhur hutano simalungun. Yohanes 4 ayat 35 makawa mahanima tonggor hanima majumain doma gorsing boy mas sabion. Onma ayat omas ni pendeta Agusteis nagabe goloman imanggidangi rosi mambaritahon ambilan nama der itano simalungun. Isedo pendeta Agusteis tubuh di Jerman bani tanggal 10 Februari 1874. Si kahanan humbani tolu namar sanina humbani keluarga biasa. Pakon pondok hupadas dop itabalhon gabe pandita bani 20 tolu Oktober 1902. Yutus RMG mah nahun Belanda ma iya hu Indonesia jana bani ari Rabu 2 September 1903 das ma iya ipa matang raya. Jana 2 September itu tapon GKPS mah gabi ari olop-olop na ipardingati hita pesta olop-olop keluarga. Pangidang yon ni opung pendeta Agusteis itoruskon opung pendeta Jaulung Wismar Saragi nanggabe pandita halak simalungun na parlobe. Bani pangidang yon ni opung pendeta Jewis Maron gati manobut bahasa iya si parutang doau bani simalungun. Orma homa namandasari laho mangalimhon bibel perjanjian baru humbani bahasa simalungun. Mangida perjuangan ni pendeta Agusteis pakon pendeta Jewis Marsaragi hita salaku nama poso ni simalungun patuto hita martarima kasih bani haganupan na ipukah ni sedia. Nama ningon homa toruskon hitamah. Bagai do homa sarana boy ibahen kita salaku remaja atap nama poso na berdampak hubani pangidang yon. Marhite terlibat bani tim multimedia singer pakon nalegan. Songwan na do mahiboto hita bahasa olop-olopon sada panorang nang langboy tarlupahon halak simalungun. Halanion na mambayan hita haganupan boy mananda rosi manjalohon ambilan nama dear das bani panorangon. Porinipe bani panorangon lang boy hita parcupa bohi pakon hasoman saha persayaon bani nalaho mamestahonon. Lang homaon mambayan surut semangata bani nalaho marmalas ni wuhur. Parjupahat secara virtual pe tetap mahita marmalas di uhur, martarima kasih hubani Tuhan, halani totape ope hita on ibagas panghasomanion ni Tuhan. Andohar, bani tahu naro, boy mahita marolop-olop, marmalas ni uhur, jana boy ita percupa bohi. Horas sabur-saburan, iba boy nipinggan pasu. Horas mahita haganupan, Tuhan tama na masu-masu. Horas, selamat olop-olop, mahubata haganupan.